karame boss. Ariko byakugendekeye bitera. Yabaye byari byanshobeye nari nayo uko byakugendekeye nari ndimo nkubwira. Rwa rubambasi ndarurangije. Noneho narya imbere kuri douche ku kabambasi ko ku muryango wa douche. Naho nakozeho hasigaye akabambasi ko hepfo kuri toilette. Yego. Oya nateye igipande ku rubambasi rwa toilette hariya kuri douche. Ni kuri douche bwite nyine ntago ari ku gipangu. Nozi se ko hariho igishahuro nahateye igipande nyine. Yego. Hasigaye agahande ko hepfo kuri toilette niho ducukirije. Ubwo rero hejuru nyine ku matafari ho twagiye dutwikirizayo bya bikondorano tuba twakondoye. Bayo ngo sima haraye n'ubundi ingana nka yayindi yari mazi iminsi. N'ubundi cyokoza wenda kuri yayindi twakuyeho nk'igitiyo kimwe. Kuri yayindi yari mazi iminsi. Ubwo rero agasigaye ndi gakeya n'ubundi ni nk'ibiro nka 20. Urebye hagati aho. Yego nta kibazo. Naribi. Sawa haryo ubwo aningu zaduhejo. Yego. Sawa nta kibazo. Yego. Bikore. Sawa merci.